Si Peri, si Kuman, si Cap Jahe. Si Ida, kenal? Cek. Om Hans. Iya, Cek. Dari mana tugas? Biasa, Iya. kontrol. Oh, Iya. Naon ya Cek? iya nomornya Papa Ais di Bu Yuyun. Oh, Bu Sekdes. Bu Sekdes. Duh, enak juga nama. Mau kumaha itu Papa Iya Cek? tuh gitu enak juga nama. Eta Enak. amis Cek. Amis. Amis ay. Ada amis aja minggu nanti san. Basaan atuh Cek. Is. Nyaan Cek. Nya. Tong. Si Kuman. Adik. Goblok. Gau. Si Peri, si Kuman, si Cap Jahe. Di mana deui dia? Eta, iya pesan. Oh, Mang Kardi pesan eta. nya keun naon suluk. Iya cenah lain. Hah? Itu tuh naon budakna cenah yang butuh songsong ke sekolah tugas. Oh, Dia ini mau apa? eta. Hah? nitip karek belak hiji. Wadah bungkus naon ieu? Papa Ais enak. Hiji atuh Cek. Di ulah, ieu di deui. Hiji we atuh. Mu Pelit. Si Kuman. Si Keken Mengkene. mun teu salah mah karesep Abah Jepi kieu teh. Resepna Papa, da manehna mah suntuk palsu. Atak, aduh, ya ampun murah lebar. Cek. Om Hans, Cek kenal eta? Papa Ais di Bu Yuyun. Aduh. Enak ya? Cek atuh Cek hiji Cek. Ayo, ulah. Cek. Eh. Hiji we atuh. Sapotong. Sapotong. Saeutik we. Teu kenging dikasasahakeun saur Bu Yuyun oge. Saeutik we atuh Cek. Kang Cek. Sapotong we. enak pisannya bener. Cek. Rawas, Cek. nikmat. Saeutik we. Rawas. Si Peri. Si Kuman. Ya. Si Peri. Si Kumat, si Cap Jahe, si Tanah Mere. Ayo, gelo. Aku. Si Peri. Si Kumat, ya. Goblok, ya. Kurang ajar. Si Peri, si Cap Jahe, si Keken Mengkene. Padahal cek buyun teh kudu dibagi-bagi. Eta teh nyaho lah. Da buyun mah bager. Arah. Tuh asli. Ya keren. Bukan mah. Aduh. Dari. Awas. Pokoknya si Pedit, si Keken Mengkene, si Kuman. Si Pelit, si Lurus Tujuk, si Goblok, si Singkap Bulan, si Mister Han. Cek. Muhun namanya teh kulawat eta didinya. Aduh, mangga tuh di kantor lah. Mangga. Ayo. Si Goblok. Gara-gara si Goblok, si Lurus Tujuk aing jadi kusuk. Si Kuman, si Pelit, si Keken Mengkene, si Cap Jahe. Awas, udah.